Efiama kwata maklo ene akwesinsia wo mo atena senti ye kabom ene anuanom a etwa sound camera drivers obia makeup Stella na no pay wadrodro mi atwimi anim abompala na mde abegina he ye dom nyina ase so makabom ama ye de bejamdwumade no esomo enti kwase ne afia mpamcho me mamache ye joso obia ho ye Nyame Adom ye da nyame ase enti kwase mpacha obeye ko edi nkomo anase me di nkomo na oja beto se blasters we no ana pay na obi nso yi masotese se GFA a petition FIFA se about referee no DNA Portugal match no Kotia Ghana no Kotia Ghana no okay issue some raising be a penalty na Gidema Ronaldo okay and offside na referee yen hwe na one hwe VAR no okay these are the two issues sir okay Matthew say o ma petition FIFA e wo ho asemo de referee na o mo question no asemo de senka how ba na yegina so peking kran e solve anka eye ne ema football ye asem no say ye pe be sa reverse referee decision dey because football for na wadwen say ne referee ni be kan on the pitch no to wadwen but say anya irreversible crana ewiase ehu say ewiase nyina hu say yes bibi Morocco ni akọ na America onu so ye bibini aboni ntimu pose obesisi ni nwema bibifo ono na sama ba de nyame aka no aka oh yeah e de ya but yemrante so bobo oh yes ene de oh mo boy I am to say no ewo mu so no afane mienu nya no ma ye wado obi a medi agro omo bo pa omo bia yade na dede no omo ka na dede ya so ojibo nkoro de konachi ojero de konachi na nyame bofo esane besi bo yi so mo o she go nti ye refi ye de nyame ase ei na dede de nyame sanity sepa so wa she go yi anke na de ti ye ene adede wo she ya na bu ahome na msi nyame bofo odi wachi bo mpa no woni wachi sa because nka we de because to commentary no ayi rekese everybody na dede oji bia no de konachi no de konachi no de nam si dede yi wo ya ju din wade so yes wa bre eni enyi no but ni nyina mu nyankopon ahye mo ba mu nyina mo ya de mu nyina na sa e ka kitikiti bi na nka ye tere na ho na menti ase ba de nyame pe no ye sa bo na think say ebisi em say France 98 sa ohun say player be free keeper bi achi ebe ball e shadi I think France 98 ene sa go ni bi esina ne no pa hwe sa me say nyame na ye ne sa sa kwasi Ghana ko tere anke ne kura em say ensori you erade ye bi open na oye unim die nti e ba sa aka ni Euro ne South Korea for say say so de emu obi anim tie o debe Saudi Arabia to me share Argentina dia no mdo ma sori de asa still pay ni da obviously penny kin is o ma player bia Rolls Royce o Saudi Arabia for no I know when you holiday Wednesday no so I know the yes players America Argentina no so mu da so da oh some dem more GDS be qualify Germany so amano Canada so ya nwa pa o oh Charlie say ball ne de say de obi anya obi a sa akoda bia yero hu na boni ye o yero hu ankunim de da so ye bom pa ye Ghana munye steady na sa mistakes na ya no mo ye on so mo shego a na so mo yi wo mo di but when second one e bia na no esi ye yo me here nam say hey mura mo ahye ono kwa wo an say ye didi nkomo he wo mo didi nkomo na kwabra na e operation ye hu ya na dem second after Ronaldo ti na ye defend too much sa na de the defense ni too much ye here defense no na too much en FIFA one de na nyama ye yes na FIFA one nyama ye okay enti coach Otuado ene enchenche ho ne ekoba ye nyina no ye de nyame ase Mate, let me yes. Mama kwa wasu kodi komo. Ese na last year we was about Galamsey. Aye. Ba o che hine ni bra bresa amanfo to Galamsey wona sase. Na nse na ye bo amane se Asante Mamponso. Minerals Commission pen for ma kwan se nkankofo bi kwa gold prospecting. Owo ba 2020 e na Asante Mampon da se bro se bozu se wompene. Okay. E na mo ba 2022 e no so wompene because baby a gold no eda no. Eda the only ensutina Ghana waterfall so ne so ma amanfo ensu aban me kire kon obetimi afo so be protect
Sensu. Because the moment the FD be assassin say Kim. Galamsey started. Kwesi tobo enti ohen na o say. Yes. Aban metre kwan a o be protecting you. Enti sa ompene. Enti no na chesa ya omo be ya ye ko ohen ho ansa. Oh okay. Enti make say no Minerals Commission for so the letter about one thing say. Enya nto enya ntwa asante mampode ntu gold bi ho no ana mo kra be dia mo tunu na mo kwesi wo se o hen ya say asante mampode that's bro say bo su na me bom mu asechia wo the second commandant na bom mu asechia do asante mapo MP eni egwo no nyafo kwaku amprachum sapo ona mo tie ka mo achara pai e ba bedwam dwumade so Adom TV yo akwatumi da kipi anipa akwenya sinamentia Ghana po nyina ne constituent for Santima po yerase onopai yerase so agibre ene bedi enkomo asemi abubwa from 2020 abesi 2022 eno akrata ye ewu from Minerals Commission say afede enya nto enya ntwa Santima mponkra no ye ne emma metu gold onum ebiem as a member of parliament from the start now you aware admonto be na tu at the farm. Do a question. No, my son was here. I'm same way here. Let my tenant. I'm a marketing. There was room in train and ask him in your information very late. Very late, you know. But what day any can say. The Deputy Minister for Land and Mineral Resources, Ura, or the Republic. The Eco Command of Kuputan said, the Nancy, and he Minerals Commission for AMA, company be a friend say, license or so, may a prospect. And your mind, because a prospect. I will grow be or community one constituency who your friend on Benny. Now, a babu and you grown na the mampon for no senior a 7 by and a senior a before ADP hollow not and yet assembly. Now, the TV will say in 2021, Minerals Commission, a Sama company be Nakata Bisa. Na no na da po here esori gina de dendre etre wo mo se again na start so and obi ara ba so ba be ye prospecting and na so ba be ye mining adwuma bia and no etiko die and I recently year November bobosu ye wo mu ye another crata so ba say another company bi so man akonya se wo mbra na wo mbere na any information is about a baby, I'm a prospecting. In Sia, and then the supply Mampo municipality, and that's a river. And none, Yadamo, and I processing, and my yetiminia ensure potable water over the whole of Mampono. Chance should move, baby, and I have the prospecting aircraft will take place. You can imagine they see Honmo. Kune phone will be any abred the day. Sorry, Waka says the Minerals Commission for and withdraws Hadian. Now, company woman, no see Pum there. And I see a better woman. A big crowd called to the sense saying, yeah, you may do that. For never about Honor, ha. I'm a woman body spare parts and never have a 5 year free. Now, say a year mining power in whatever shape or form, my constituency here. Yeah, I because your guru, near HCN, your guru, near air costs, say, Ghana. Grow probably woman shoes them, I say. We be sick as heavy here now, what penny say, to on care what is going to happen to the environment. On care what is going to happen tomorrow against a Chilimato, on care what is going to happen to the various communities, the effect of being our communities, you don't care. They say, because I'm not depending on
when they hit the road, so when they compare one good, you know, one dia. And ya one value in the pana akaro, one more faso, yeah. And the man for I may do one more, you say one more MP. Yeah, yeah, then quite be any one more. What will pay good what to compare every other macro? The young mampo, yeah, asante mampo, yeah, aquasia manqua prefer the mampo, yeah, that's the blow sable, the mampo. I want here. Ubi a mo bi anya na agye so be piem ko na wo piem ho a wo benu ho so bae because they say you form tax force e wo kuro nu ho okay obi a wonim na be youth from ho ye no de ya yo na te breso aka wo se nya na ta so o ka so pe good prospect o pe good money bia good no ho no mo a wo manage for see be tra pa te see say ni pa bi kwam bone any nipa bone sema esi wo mo ye good sem no ya ma pokrum ho no any obere ho anu de ye makwa so say what you na me na mo TV so de mo adom ayi fo mo yi e ka kire amanfo mo ye se ma pa sa te ma po de me ma ne ho o po sika bia ko ba foforo ko pe ta te bless me kan chem da se bro sebu so na te se bas tu so one odin asante hini achimpire no wo se me fa kwanya su na me kan kire wo mo pe good sem de se asante so ko de mo bi ancho yeah na wo si ho a wo tumi bo ho bai ma bulu so se when me say 32 na me se me fa to abonte se wo bi anya na agene so ba sa apom ho no so ba be ye good asem bia na me a me so me de to so se wa woni mu a wo be ba no me a na mebua maburu na no ye no mi ru ho de anya de me si be nya si but horrible bia wo sa apom ho no so be pe good bia wo pe good apo be fofo okay anye asante mampo anye kontonti obu ohe kuma asase so mo bia ma no but horrible ye better say pass out for ajibrani atwe nkomo that ya kosi member of parliament ma de shewo Asante Mampong or a deputy minister for foreign affairs and regional integration Kwaku Amprechum Sapong and I'm to say no actually point lady kwesi say asempetia sakani catch us say me ne wode yeah ani aya monko kene papa mu na so kun ya fa so aye mine we memu no enti mo obi anya obi ani okay kene papa kwesi asempa bia etiatia na aka to hobam no nti so kani catch us say wo me ne wode no dear aya pinte ho okay nti no but adomonline.com wa ha okay na sasemi ya chepa se nten na enyira yesa ehun da so ahia Ghana nti enema ya chiwa heye ne se Canadian girls kidnapping case court sets new date to deliver judgment pacho san kai se ate emre se Canada fo bi anipa bi kochi won sie na sem ne da so a court nti court no de dafo fraba obetena so na afi wabu akora eno ho asem wa ha. It was a mixed reaction. Portugal defeats Black Stars in 5-goal thriller. But yeah, Ghana for America home be die. Yeah, muna musi defeat aye defeat. The says ya na esi no. Her brothers my ade. And Pedro sisters na nra wo mo chiama brothers no mo nko hia fire away. Brothers na ya ade. We dey di kan kura hye we me ya fa ya kasa tenten ko ho. Na ye wo na wo gena ejina ha yi a 2 minutes ye tis we. Mrantie wo ma ya ade Ghana for mo fa no pa ne kasa panta o machi o ma ya ade nti brothers mo we obi brofo mo hu online a mo ngu wate na mo komanim God day for you mo aso mo ho modern nti mixed reactions as Portugal defeats Black Stars in 5-goal thriller. Na Nigeria's government unveils new naira notes. It is said the Ghana na no ye twa ye de a esisika foforo no say alata ya so che say we twa sika foforo nti bia wo a wo kwan da ho no na che say dada no etwam wo alata memu nti eno ho asem na wo ma pani Buhari eda hey na 2022 World Cup impressive Black Stars suffer painful defeat against Portugal when she abrofo and but the emede the battle ho say impressive what I say impressive hanti impressive Black Stars suffer painful defeat enye painful bia entokwa de amwa abebu obi na 2 against 3 there 3 against 2 there eno ano no
omaya de nti Black Stars for no nyina ne Ghana for a mo wakoma pa ne adwen pa ma no kasa pa hye nkran no te se me no sa brofu e mudu ho a mo nsa ahonko omaya de Otuado releases Black Stars squad for Portugal clash. Okay. It's in Black Star. It's all about Black Stars. And indeed, as I say, all about Black Stars because one why dear. And I know what's no way, what to cast budget to the Omai son I hear cooking can name mono, Bakwa, Nanu see ya rear from to breakfast no. Ye born one man and say, and I know one way we are school that certificate no. Yeah. Academ. Tisafe na also ye fresh ya. Kope enwi bi ye, kopa de pambisua, ko sua dwedie because embargo no ebeto so 2023 abanfo bi adwumem. Enura Kenoforiata finance minister ene kan ye. Onti ase yi a ana wanti a adomonline.com. Okoboti a papa ne brofo no ewo ho obete embargo no yemfa abanyuma efo aba. Nti 2023 budget, government freezes public sector employment. No. It's the akani budget and okay. World Cup on some timpam chow. Adomonline.com dear no no te the one krata so. If you am so daily guide. Me ko ni nyina no waka wa he. Ade abiem but your announcement be I was here obi atie. Say wonim Miss Golden Stew. Yeah, Miss Golden Stew, yeah. Omo ya nyame ya adoma weekend kwasi day. Yeah, ko final. Man poni film de sheme pa. Ehye ode na ye na ode boa no. Yeah, oh many am for je ya ne baby ya. Ade ne biom baby ya. Oh say ye vote ni ade ye boa ko fa man ne. Some man poni kura ko kan ho no. Ese ye wani so. Eti na make us na mani so say. There be enti o free mu no kura no. Kan wasem ni ye. Be yi man poni ni film na ahye me. So there be. Yes, some man poni kura ko kan ho no. Ye nko akansie mu mfiri mu ntem saa o ene ye wa firim ewiase da bia anya fiada emre dane nye hwe nti yesa ye bie mu a muntra se rep bi beba aha ayo yeso saba enti ye kwasi ada okay red carpet no by 7 de ne ne nam so by 8:30 de ne yedam kra mayu aso no fefe no omudo so enti se wonipa na ho ne yi no kra ye na de ono ye start ya yi no so nkase oh se ne se na meka se ye ma kan se mu mfiri mu anya hwe ne ya munyem homework ye di kwasi ada 27th de by 8:30 ne na ye ginam na mama momo mayu ayi din okay kirewa wo mu nyame pe echa aye osi abo ena obroni abrewana na wom abena na adom omunyina aka ho nti medofo se de akwasi ye yi ne krom ni firi mu ye ne ye wo emane nye oyasa to vote ni hia papa be so conference center enti ba bia wo bia na ye de achita ba beta Miss Golden Stew ye de ebramo no kwasi ada we na ye final ema no hwan na ye Miss Golden Stew eno ene hia pa enti nyame ya adoma Accra International Conference Center red carpet na 7 p.m. and a main show no start at 8:30 enti vote no enkoso ma mefa hashtag 920 yes star 920 star no abo 55 hash yeah he na fe obon se maiwa ni din beba na fe wa vote de ama wo mu nti anya ne saa ene wo mu e ba nso ba be perform de do so ba pa adwa Christine wo ba kwasi pi wo mu fa meye oh saba you need de say Diana Gianna yeah Gianna yeboa ono so eba so no US nti na no ne brofo nyum no ya ne boso pa enti yemra na yemma metai echire DSTV 280 so benya bia hwe Go TV 178 and afi HD Plus 103 ho nyina ya channels a Adom TV edem live ewo ho ya Miss Golden Stew dwumadie no onso kwasiade wo Mr. Nti sabre ye kwema vote no nya adwuma edo na se eye adwuma ebetumi aboa wo ama odofo apese wono ne yi no akansie no se Miss Golden Stew 2022 no ebetumi abam ede ama se de wa ya bepem sabre no koso ana ye ne ye wie ne wa anya na afi obi konya abakasa na yempe no eso mo otudodu a nipa be otudodu a na sa hye nkura so wonye ne ye so eya kansie o eso oye ne ye a ne ya wotu ne obi nso o wonim no no enso otu ne dia so dia ka o ye ne ye nko ade a vote ni sa na nti apart from amponi de oni obi a o se eja
etirebo enibo ekotrem nti be de ne a me support obi e odaso wom bia obi owom bia obi owom bia ne say lady ala see e kwa no me so ba me for happy birthday nkoma ateti wo Candice Closet or Asante Bampo we Efremesis or Wari AK Hana ho and I say me fa happy birthday enko emfa lady. Okay, nti mechia akwatia Diamond Dealers nyina na mechia eduana ba yaw aji ni di no de ka ho no refi owodoma ahegro mechia safo no nyina na fe so Fatima Abubakar Deputy Finance Minister mechia na no pay wa ya de bia ma ye me fe anano na oba Adom FM. Okay. She drove alone. She came alone. Na hobrasie bia odi ne key ma ye security no. Ejina homa says ye tete ne ma so se na enu Finance Minister kan na Fatima Abubakar Deputy Information Minister. Mania so dodo. Good morning. Ate ye chi obia. Ye mo bia ti nyame ka ye nyina ye ho na wotwe awie ye nso. Awurade no ne nchenara. Ye mo bia ti.